Mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba KD Official ndabasuhuje kandi mbaye ikaze rwose muri aya makuru agezweho. Birumvikana none turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2024 nk'ibisanzwe rero tukaba tugarutse muri update tugiye kuba tubabwira uko biramutse hano hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe ibintu bikomeje kurushaho gufata indi ntera hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho rwose ubu tuvugana M23 yabashije kuba yigarurira agace ka Masisi zone gafatwa nk'igicumbi mu by'ukuri kino territoire ya Masisi. Ese ni operation zaje kuba zikorwa gute na M23? Icyo ukwiye kuba wamenya nuko noneho kera kabaye FDLR niyo yihariye umubare munini wabashe kuba bahasiga gatwe bakongerezwa rwose n'abarundi. N'urugamba rw'injyana muntu aho dufite icyo bita bila provisoire mu by'ukuri yatugezeho mu masaha y'igicuku rwose. Tugiye kuba tukubwira imibare yabashe kuba bagandagurwa n'intare za Sarambwe nyuma yuko bari bigize akara kajyahe muri tura duce twose turimo za Gasheberi n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ubu tuvugana rero tukaba tugiye kubagezaho imibare rwose yabahatakarije ubuzima. Hanyuma kandi muri iki kiganiro ndaza kubabwira buryo ki ku munsi w'ejo M23 n'ubundi yahanuye drone ya MONUSCO mu by'ukuri yarije gutata cyangwa se yavogera ikirere cya M23 muri axe ya Sake. Nandi makuru rero turaza kuba tukubwira uko muri axe ya Minova bimeze nyuma yuko ku munsi w'ejo hatewe ibisasu byo mu bwoko bwa bombe cyangwa se ibibombe mu by'ukuri bigira kuri 6. Ese ibi bibombe biraza kuba bigenda bite cyane ko twabonye leta ya Kongo n'ubundi yakomeje kugenda ibikabiriza. Murabyibuka ko no minsi yashize hari ibyo bateye muri axe ya Mugunga bikaza gutuma ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikomeza kugenda isakuza. Mwabantu mwe turaza kuba tureba muri axe ya Minova uko bimeze maginga ya. Hanyuma kandi tuze gusimbukira muri axe ya Kibumba tubabwira uko bimeze mu mujyi wa Goma, tubabwira uko bimeze no mu zinice zigiye zitandukanye. Muhawe ikaze rero mwebwe mwese mwahisemo gukurikira umuyoboro wa KD Official. Nyamuneka tubibutse ko mugomba kuba mukora subscribe kugira ngo 5 kwa 5 buri uko dushyizeho ikiganiro mujye muba mu bambere babashe kuba bagikurikira. Muri iki kiganiro ntabwo ndibuze kuba ndi njyenyine, ndaba ndi kumwe, ndaza gutumira rwose umutalamu uri hariya muri Kongo Kinshasa atubwire buryo ki situation imeze, anatwibutse neza buryo ki urugamba rukomeje kugenda mu by'ukuri ruhindura isura cyane cyane rugeze muri Masisi. Ariko nanone muze kunyemerera nze kugaruka ku witwa Kigingi, uyu ni komanda witwa Pareko FF hariya muri Gatoyi. Iyi Gatoyi rero tugiye kuya tubabwira inkuru zaho cyane bitewe nuko ikitwa Coalition by'umwihariko FDL na Wazalendo utibagiwe na Nyatura niho rwose bari gukorera wizidoro cyangwa se bari guhungira. Ubu tuvugana rero bagezeyo nyuma yuko bari baramwirukanye muri Rubaya abitwa Bamutayomba n'abitwa Bashamamba ndetse n'ingabo bayoboye. Witwa Kigingi yavuze ati ndabarasa ndabagwa nabi nyuma yuko mwanyirukanye muri Rubaya mumbwira ngo ngiye kurya amabungu yo muri Gatoyi. Ese mwebwe mwasubiye muri Rubaya mukajya kurya ayo maminere? Mwabantu mwe hariya incyuro zimeze nabi. Yakajije ikitwa patrolo akaza ikitwa uburinzi avuga ati urakurosinga nabi ndakurasa urufaya. Ese bimeze bite muri zo axe zose? Mwabantu mwe ntimujye kure, ni mukanya gato rwose umutalamu wanyu nkaripura izi nkuru 5 kwa 5. So mureke rero gatoya mbanze kwanza nshyireho uyu mutalamu atubwire uko biramutse hakurya ahangaha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi neza ko urugamba ruri guhuza M23 ndetse na FARDC rukomeje kuba injyana muntu. Mwabantu mwe hanyuma kandi turaza kugaruka ku makuru atandukanye ari kuvugwa hano muri axe ya Kanyabayonga, naho sharing iramutse iri kugenda rwose gake amakompera aramutse mu gitondo ku isaha 11 nibwo twamenye ko amakompera ya Coalition yaratangiye kugenda agwa bya hato na hato muri axe ya Rwindi. Ese izi sharing M23 iraza gukomeza kurebera cyane ko muri iyi minsi twagiye tubona muri iriya axe iri gukora icyo bita ngo ni
infiltration wenda ikibasira ibikorwa by'umwanzi gake gake isa naho imuca intege, ariko ibitero biri offensive ku mugaragaro ntabyo M23 iri gukora. So munyemere rero mwebwe mwese mbaha ikaze mwahisemo gukurikira umuyoboro wacu, ari abatwumva muri hano mu Rwanda, mwebwe mutwumva muri hano mu by'ukuri mu rw'imisozi igihumbi mbaha ikaze, ariko nanone mbaha ikaze mwebwe mutwumva muri Ibwota Masimbi ndabasuhuje cyane, ariko nanabaha ikaze rwose muri aya makuru agezweho. Ariko ku rundi ruhande nanabasaba nyaboneka mbibutsa yuko icyitwa subscribe ari ingenzi cyane, icyitwa like nacyo ari ingenzi cyane, ndetse no gukora share cyangwa se gusangiza abandi ibiganiro tugenda dukora rwose nabyo ni ingenzi cyane. So ejo rero ngira ngo nibwo habaye icyo bita umiripuko na za Nyamugigima mu rugamba rukomeye cyane, aho M23 muri axe ya Gatare nabibabwiye ko yari imeze nabi, yari yariye umwanda, dore ko cyangwa se yari yariye karungu, dore ko yari yakutuye cyane ikubita icyitwa coalition ya FARDC. Murabizi neza ko urugamba rwa M23 ihanganyemo na FARDC ni urugamba rukwifashishwamo icyitwa Wazalendo, rukifashishwamo icyitwa Abarundi, rukifashishwamo icyitwa FDLR, rukanifashishwamo icyo bita ngo ni SADC, utibagiwe ya mitwe mvaburaya, harimo icyitwa Wagner Group, harimo Abanyarumaniya, harimo icyo bita ngo ni Blackwater. Aba bantu bose cyangwa se iyi mitwe yose iri hariya kugira ngo irwanye M23 gusa, ariko M23 nta gituma itabihaniza, nta gituma itabakubita icyo bita amajyana maza. Urumva ko rero ntago byoroshye habe namba. Ejo nari ndiho mbabwira ko nubwo ndi mu kiganiro, ariko M23 yari yamaze gutangira already icyitwa sharing ikaze cyane, aho yarimo rwose isharinga mu gace ka Rusheberi, mu by'ukuri ka Gasheberi, aho rwose imbunda yabo ya Muzinga yari iteretse ahitwa kwa Kinera. Mu by'ukuri yari ikaze cyane, iriho isharinga muri iriya axe, bakakubwira ko rwose gushinga kwa M23 muri kara gace byateguzaga rwose ku buryo budasubirwaho ko igomba kubyuka ijya kohoparatinga. So ubu tuvugana rero M23 amakuru dufite nuko aduyi wari Masisi zone yamaze gucaho, ubu tuvugana rwose yakimbi yafunze imizigo, ndetse na makuru twakiriye mu masaha y'igicuku cyane ko icyitwa Gasheberi cyabashe kuba tombe ku isaha y'isa 6:31 z'ijoro. Nibwo rwose drone yanjye karabutaka nanashimira cyane rwose yamaye breaking news ivuga ko icyitwa Masisi zone kibashe kuba cyabatombe, cyangwa se kibashe kuba kigarurirwa n'intare za Salambwe. N'urugamba rero rutari rworoshye kuko M23 yagize itya igakubita igakanda hababaza icyitwa coalition ya FARDC. Mwabana umwe ubu tuvugana coalition ikaba yamaze kuba ihungiranya byondo. Munyemero mbanze dushireho umuvandimwe, ni umunyamakuru ndetse akaba numwe mu bagabo bakurikiranira hafi by'intambara rwose. Ndakuramukije cyane muvandimwe, waramutse? Neza, tuguhaye ikaze rwose muri studio za KD Official. Nekereza ko ari no bwa mbere uzivugiyeho 5 kwa 5. kabisa KD Official turabakunda kandi mutanga amakuru meza namwe mukomere cyane. Okay. Turaguhamagaye rero kugira ngo dufashe gusobanukirwa no kumenya byinshi bitandukanye biri kubera muri iriya axe ya Masisi. Birumvikana ku munsi w'ejo urugamba rwari rukomereje ahitwa Gatare, ariko ngira ngo nyuma ya Gatare muvandimwe wanjye turaducura twumva cyane urugamba. Dufite amakuru ko rwakomereje aho bitango ni Gasheberi, ndetse amakuru yandi akatwemeza ko ndetse na Masisi zone umwanzi yabashe kuba yatangira guhunga. Bimeze bite ubijyanye n'urugamba rwa Gatare, Gasheberi ni Masisi zone di nk'umuntu utuye muri Kongo Kinshasa? Nk'uko bimeze rwose Masisi zone ni bimwe mu bice byari bikenewe, kandi ntabwo wakontrolinga Masisi udafite zone. Rero imirwano rwose yabaye n'ubirakomeje, cyari bamanutse berekeza Nyabyondo na Zabanika.
nuvuga ngo adui wa M23 yahungiye Nyabyondo werekera Warikare. Nyabyondo ariko yo iri muri Masisi. Muri Masisi ariko ni papa Warikare. Duce bita za Miyanja. Iyo ni ari kwerekeza. Rero imisozi yose Gashiberi ngira ngo nta Masisi nta Gashiberi yose ni hamwe n'umugi munini. Ntabwo imirwano izishakira umugi byihuse kurengera inyungu z'abaturage. Rero hari strategy zigenda zikorwa kugira ngo badukuremo umugi usigaye ufite amahoro. Birumvikana ni M23 ishaka gukontorora Masisi, ariko ku bantu batazi iyi Masisi neza, M23 gufata Masisi zone bisobanuye ko ikibazo cyaba kigiye ku murongo cyangwa se territoire ya Masisi yose yabibaye tombe, cyangwa haracyari byinshi byo gukora. Gufata Masisi kuko ari ibyo byicaro bikuru. Masisi biba biriho administrateur n'izindi ngabo zitandukanye. Rero Masisi kuyifata ni byiza kuko biraca intego umwanzi, nanone kandi ubuhungiro bwe ni mu mashyamba. Urabona ko Masisi zone gufatwa ni by'ingenzi, ni byiza kandi ni nabyo byari bikenewe. Nibyo byari bikenewe rwose. Hanyuma ngira ngo nk'umuntu ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ahantu hari kubera intambara, ni abarundi bagiye bagaragara mu bice bigiye bitandukanye birimo Rubaya n'aha Masisi zone bari bahari. Ubu nabo twavuga ko bari bushwiragire muri ariya mashyamba ya za Gatoyi. Ahubwo si ukuvuga ngo bo bavuyemo kare, imirwano ikigera Gatare bahise bagenda baca inzira z'imisozi, bazaga hinguka Gatoyi nyine base bambuka Sud Kivu. Umurundi yabimenye kare akura mwake Karenge di. Yakoze nkuko yabikoze ari Gicanga. Gicanga babonye ko bashwiragiye mu misozi za Bibwe na za Mpati bazunguruka za Gahira. Wabonye ko rwose bafashe inzira y'umusaraba. Bakoze inzira y'umusaraba rwose. Ariko nanone ku rundi ruhande M23 ku makuru waba ufite, kuko twe hari inkuru zatugezeho mu masaha nijoro zivuga ko yabashe kuba yigarurira aka gace ka Masisi zone. Ubundi kuri update nk'umuntu uri aho ngaho bimeze bite dukonfirme ko Masisi zone yavuyemo? Twasiye tubivuga ko twabivuze ko nta Gasheberi nta Masisi. Hatandukanye icyo cyitwa zone, ariko Gasheberi, Gatare, Masisi iyo niyo Masisi. Rero mwe mwumva ko mwavuga zone, ariko twe iyo tuvuze Gasheberi tuba tuvuze Masisi. Bivuze ngo kuva Gasheberi ugera Masisi zone nta rugendo rurimo rugaragara. Kilometero 7 gutyo. Harafatanye. Nko itaragera kuri biro ibiri controlling ariko ifite Masisi. Okay. Hanyuma ngira ngo ku munsi w'ejo muvandimwe wacu, ejo twumvise ibisasu byarashwe na coalition muri axe ya Minova. Mu by'ukuri turibaza tuti ni gute iyi leta ko ikomeje kurasa mu baturage, y'Amerika itangira propaganda zo kubyegeka kuri M23. Ubundi aya makuru yuko harashwe aya makompora urayafite mbere ko tujya ku ngaruka bishobora kugira kuri M23? Ibi ni ibikorwa bisanzwe bikorwa n'ingabo za leta iyo zitsinzwe zija zikora ibintu bisa n'ibisiga abo barwana ibyaha. So bwa mbere babikoze muri Goma, kandi ni plan bakoze guhera mbere. Rero iyo babonye ko bafite kimwaro bafata ibisasu bakohereza mu baturage, bagatangaza bati dore M23 iri kwica abaturage, bashaka kuyangisha abaturage n'imiryango mpuzamahanga. Ibikorwa byabo bizwi, abaturage n'abarabihamya, baba bazi biri kuba, bazi n'ababikora. Ubwo rero
nibakomeze babikora ariko bizabagaruka. ubu ntibisobanuye ko Minova nubwo tutarabona M23 idekarara ko ari yifite, ubu Minova ntitwadekarara ko ifitwe ari ya M23 kuko ntabwo FARDC yatinyuka kurasa mu bice igenzura, wenda twabonye babikora hano mu mujyi wa Goma, ariko Minova dukurikije uburyo ki M23 ari yihazengurutse, we M23 ubundi kuki itinda gutangaza ko Minova ari yifite di nk'umuntu uraho ngayo uteye icyumvirizo wumva impamvu ari yihe? Koalisiyo ni abantu bagira ubwoba, ni abantu bikanga n'igihuru bakarasa. Rero kurasa biriya biza bibereka ko barasa kuri M23 iri mu mujyi wa Minova baba bikanga, kandi nayo kutakontrolinga ifite impamvu. Ntabwo izipfa guhubuka ngo ikore ibintu itatanze wakontrolinga. Ntabwo ikontrolinga idafite sake yose na mubambiro, ntabwo ari byiza. M23 gukontora Minova idafite sake. Kuba Minova ni ngombwa ufite na mubambiro, ufite na Karungu ni byiza kuko Minova ari hagati, kari hagati, kari imbere y'ikiyaga, kakaba hagati y'imisozi. Hakaba imisozi ikugarije iri hakurya mu kiyaga, indi iri hakurya Goma, mu buce bwa Goma za Mugunga n'ahandi. Bivuze ngo uri mu bambiro warasa muri Minova? Yes, biroroshye cyane rwose. Hari n'utundi turwa turi hafi mu Zanzuro n'ahandi, uhari warasa Minova neza kandi. Hari n'agasozi numvise kitwa ngo Nkelenge rwose, kanashyizweho imbunda ziremereye cyane, bikekwa ko nizaharashe Minova ku munsi w'ejo ariho zaturutse. Hanyuma hari kesiyo y'umugabo witwa Kigingi na Nyatura yo kwitwa ngo ni y'uwitwa Shamamba n'uwitwa ngo ni Mutayomba, aba nabo muri Gatoyi ngo hariyo vuruguvurugu. Bimeze biti by'aba bagabo di kari bene mugabo? Bariya n'abantu batumvikana. Kigingi ntabwo bamwereye kuba muri Rubaya, nawe ngo ajye ku mafaranga ya Rubaya. Asa yivangura aja muri eneo za Cyugi na za Ruki n'ahandi. Hanyuma rero kuba baratsinzwe bakamusanga hariya, nawe ntabwo bafiriye, nawe ari mu kubashwiririza aberekeza nabo mu mashamba ya kure cyane, ntabwo ashaka kubona nabo muri secteur ya Gatoyi. Bivuze ngo redi ubu bari kurwana, nta mikino ari kubarasa, nta byo kuvuga ngo ni patrol n'uburinzi bukaze yabashyizeho, cyangwa ari kubarasa byanyabyo? Oya, ejo bararasanye, ngira ngo n'uyu munsi ntabwo babanye neza. ubonye wa Pareko ya Kigingi ari uwa Shamamba aramurasa, ubu ntabwo babanye neza, kandi nabo bari mu gushaka uburyo babahuza, ariko ntabwo birabona solution. Ariko ubundi Pareko ya Kigingi niya Sendogo Museveni bitandukanira he dike ibi bintu dukunze kubyitiranya? Kigingi no wa Museveni, hanyuma bafite Pareko bita FF force de frappe, hanyuma Shamamba nawe akagira Pareko resista. Rero urumva ko ni Pareko nyine ntabwo zihuye. Ni Pareko zidafite aho zitandukanye ukuntu, ariko bose ngira ngo abazigize abenshi ni abakomoka muri FDLR. Kandi sibyo ufata General ukavuga ngo Wazalendo ibi bibumbiyemo byose. Okay, hanyuma M23 dusoza kuba yakuramo Masisi zone bisobanuye ko iraparika, tubare ku rugamba rwayo rutari bukomereze muri Warikare, cyangwa Warikare nayo igomba gukurikira? Ntabwo twatanga plan ya M23, ntabwo twayitanga kuko icyo tuzi nuko intego yaba ari ukubohora abaturage barengana, niyo ntego. Rero ntabwo twavuga ngo barakomeza, banavuga ko baza kurekura aho bumva akarengane bazaca bahatabara ngira.
So ngayo nguko reka tugushimire kuri uyu mwanya, ndabizi ko wari muto nawe rwose, tunagushimire cyane kuba wigomwe ugahereza ikiganiro KD Official udufasha gusobanukirwa uburyo ki urugamba ruri kugenda hariya. Tugushimire kandi tukwifuriza umunsi mwiza. So mwamwumvise numwe mu bagabo rwose dukunda cyane, dukunze kuba turi mu biganiro ahantu hatandukanye, akenshi dukunze guhurira kuri Bwiza TV, no bita Alpha, agerageza kudusobanurira uburyo ki byifashe hano hakurya muri Kongo Kinshasa. M23 yaraye irashe aho bita Gasheberi. Mwumvise ko nta Gasheberi nta Masisi zone, ubwo nitukubwira ko yabaye Tombe rwose umenye ko yabaye Tombe. Gusa ngewe icyo konfirimye cyangwa se icyo nemeje nuko iyo bita Masisi zone cyangwa se igicumbi cy'intara igicumbi cy'iyi territoire ya Masisi yabaye Tombe, bitewe naho rwose umutaramu aba yavanye amakuru. Tukivuga kuri urugamba rwasize iyi Masisi zone ibaye Tombe, reka tubabwire ko hano dufite ibitigiri by'abasirikare rwose batikiriye muri iyi ntambara, dore ko M23 rwose yabaraje ku mponde cyangwa se yabaraje amakompora ku mutwe, kuko ubu tuvugana abarundi bagera kuri 19 nibo bahasize agatwe. Murundi yaragihari nubwo umutarama tubwiye ko ngo yari yaramaze guhunga, ariko murundi yarakirwana mw'abantu mwe. Cyakora cyo ubu tuvugana ariko mungana muri ayo mashyamba ya za Gatoyi na za Nyabyondo. Urumva murundi rwose ari no guprofita kumenya rwose amateritware n'amasheferi n'icyo bita ngo ni za lokalite zigize Kongo Kinshasa, by'umwihariko Rucuro ndetse na Masisi, utibagenda na Nyiragongo. Hanyuma kandi indi yatakaje umubare munini FDR, nababwiye ku munsi w'ejo ndi mu kiganiro mu byibuke nimugoroba, yuko M23 hari ibibunda byitwa bya G3 cyangwa se J3 n'izitwa za M16 yafashe, ndetse yanga no kurashisha, arubwo yajyaga zitoragura cyangwa se zibambura ikabanza ikanazibarashisha, ariko ngo byasabye ko bajya kuzoza. Ejo drone yanjye yavuze ati rwose KD hano hari ibibunda bacishije hano bimeze gutya na gutya, mbwiriye imibare atari ko M23 ntago ibirashishije, batanze iteko ko bagomba kujya kubyoza. Ese bimeze bite? Ati hari ibyitwa ngo za M16, ambwira ibi byaje 3, ariko mwabantu mwibi ni ibibunda bizweho kuba umufaransa yarabifite cyane. Mubyibuke ko no mu gihe ku ngabo za Habyarimana icyo bita ngo ni Exfare, ibibunda barabikoreshaga cyane, gusa bikaba ari ibibunda bifite inenge, ngiyo kiguye mu mazi ntago kirasa. Iki ngiki rero ariko nanone bikagira ibisasu bibi cyane, kuko ikurashisha mw'abantu mwuhura n'ingorane zikomeye cyane. M23 rero ejo ngo yabibatse, dore ko 28 bo muri FDLR aribo bapfuye. Iyi ni imibare noneho ntabwo ari provisoire, ni official. FDL 28 niwe bihariye umubare munini w'abapfuye ku munsi w'ejo. Hanyuma mufate calculatrice muteranye 19 b'abarundi, 28 ba FDL bambuye ibyo bibunda bya za M16 na za J3 n'izitwa za NATO, za zindi z'aba South Africa bakoresha. Hanyuma FARDC yatakaje 14, Wazalendo 8. Wazalendo ejo banza bari bitekerejeho mbere w'igihe bakavuga ati reka tube duhunga. Ubundi Wazalendo kwanza abarundi no babaga bihariye umubare munini, ariko birumvikana bamwe muri bo batangiye bari barahunze mbere. Ikindi Wazalendo zigakurikira, FDL zigakurikira, FARDC nayo igakurikira, kuko FARDC nayo yabaga yaciyeho kare. Wazalendo iriya misozi ni kuri kavukire, bo bari kuba batibitse hakiri kare, ntago wabafata biragoye. Wazalendo ejo bapfushije 8, FARDC bapfusha 14, FDL bapfusha 28, abarundi 19. Reka mfate calculatrice. Urugamba rw'ejo M23 yabihanije, yabakosoye mw'abantu mwe, ntago byari byoroshye. Ntago byari byoroshye. Buriya niba kubwira ngo M23 iratatse, ujye umenya ko hagiye gushya. Haba hagiye kuripuka. M23 nta mikino. So amakuru dufite rero aravuga ko M23 kugira ngo igere hano muri Masisi zone
19 teranyaho 28 teranyaho 14 teranyaho 8 69. Ni benshi cyane mw'abantu mwe. Urumva ko M23 muri iriya misozi yari yakamejeje buri yumbwiye ngo nahantu h'ikibaya ngo nizambushi n'ibiki. Wavuga ngo ni bake, ariko abantu bari mu misozi barwana birukanga kuriya ukabakuramo 69 kaba ari akazi karemereye cyane. Hanga rero reka tubwire intare za Sarangwa ati coup de chapeau endelea na kazi. So maginga rero dufite amakuru avuga ko M23 n'ubundi utuduca dukikije iyi Masisi zone yabashe natwo kuba yadukuramo, kuko amakuru dufite nuko aho bita ngo ni Gatare nena hababwiye ku munsi w'ejo ugakuramo Gatovu, ugakuramo Muheno, ugakura ako bita ngo ni Buheno, ugakuramo ako bita ngo ni Mashaki, ugakuramo ako bita kama ni Mashaki, ugakuramo ako bita Bugabo, ako bita Kibugu, naho bita Karonje. Kalonge rwose nayo yavuyemo ubu tuvugana imirwano ngo ikabikomereye ngo ikabikomeje. Wazarendo zikaba ziri guhungiraho bita Rwashi, Nyabyondo, naho bita Miyanje. Icyo nicyo cyerekezo Wazarendo ziri kuvudukanamo. Ndasubiramwe umugane wa mugabo M23 kugira ngo isesekare Masisi zone nizo za Gasheberi byayisabye kuba ikuyemo Gatare, igakuramo Gatovu, igakuramo Buheno, igakuramo Mashaki, igakuramo Bugabo, igakuramo Kibugu, igakuramo Karonje, hanyuma kandi imirwano ngo maginga ikabikomereje aho bita Rwashi, aho bita Nyabyondo, aho bita Miyanja. Aha kariho Wazarendo ziri kwerekera. Urumva M23 naho igomba kubasangayo. Ngayo nguko rero mw'abantu mwe, gusa uduce tumwe na tumwe muri utwo duce ngo abaturage barimo barahunga. Cyakora cyo nka KD official reka tubabwire ko mugaruke M23 n'abana beza ntacyo iri bubatware rwose, ibintu n'umutekano. Hanyuma kandi ku munsi w'ejo ngo hari drone yikatishe yagize gutya ishaka gusabota ikirere cya M23 hariya muri Sake. M23 mu kubona drone yahise iyirasa, ntago yari yitengwira reba ngo ni yande, cyane ko na Monisco mubizi neza ko muri rugamba burya iri kuri kote ya coalition ya FARDC. Niyo mpamvu mwagiye kumva mukumva ngo hari drone irasiwe Sake, nuko yari drone y'indwanyi gusa, ariko ngo nta gisasu yari ifite. M23 ro kubona drone mu kirere cyayo nawe ntabwo wayirenganya, etegari kugomba guhitushyira ku butaka hariya Sake. Nubwo coalition iri kwarunda abasirikare benshi muri birumvikana ni mu bambiro rwose, M23 nayo iryamye amajanja hariya muri iriya axe iri tayari cyane. Ku rundi ruhande ubwo ni update, turaza kugaruka n'amakuru arambuye mu masaha ari imbere. Reka tubabwire ko muri axe ya Kanyabayonga haramukiye sharing ariko idakanganye cyane. Turaza kuba tugaruka ku by'isharing. Tuje muri studio rwose hari kumvikana buri minota nk'itanu cyangwa 10 ukumva bari kuri kompora ku ruhande rwa coalition ya FARDC, ariko muri rusange nta bitero byo kwa divasinga biri kuba ubu tuvugana muri axe ya Kanyabayonga. Ku rundi ruhande nanone reka tubabwire ko muri axe ya Minova rwose ku munsi w'ejo bahajugunye ibikompora bigera kuri 6. Nibyo twababwiraga nge n'umuvandimwe Alpha tubabwira tuti nyaboneka ibintu byo muri Minova bikomeje kugenda bishindikana. Reka tubabwire ko coalition ya FARDC nyuma y'itakaje Minova ntago ibyumva, ariko nanone mwumvise ko impamvu M23 itihutiye kujya muri Minova, impamvu inganururo nuko uburya Minova uri inzuro yagusheringa, uri hariya aho bita ngo ni mubambiro nawe yagusheringa. Urumva ko ntago byoroshye na twa dusozi tundi tumeze nk'ibirwa turi muri kiriya kiyaga cya Kivu. Coalition yagiye ikaba cyangwa se ishyiraho abasirikare bakugwa nabi. Ngayo nguko rero mwumvise impamvu M23 itirukanye kujya muri Minova centre, aho bwigahitamo kujya muri iriya misozi yakikije, nubwo coalition itangiye kwiteza danger iyoherereza ibikompora bya hato nato ndetse bigahitana abaturage batari bake, bigashyirwa ku mutwe wa M23. Ariko kibaza M23 ni gute yirasa, kuko hariya kuba yarasa muri Minova niyo ubwayo yaba yirashe.
urumva rero mw'abantu mwe ntabwo byoroshye habe namba, kuko n'ejo hari igisasu cyasanze umumama ari mu murima, bisobanuye ko kitaterwe muri centre ya Minova, ahubwo cyari gitewe mu birindiro bya M23. urumva rero ibi bintu coalition ya FARDC iri gukwirakwiza yuko M23 iri kurasa mu baturage ntago ari byo, ahubwo nibo bwabo nka leta ya Kongo cyangwa se nk'igisirikare cya leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacu bari gushaka kurasa muri Minova kugira ngo barusheho kwangisha M23 abaturage, cyane ko ariko abaturage ba Kongo bamaze guhumuka. Ibingibi uyu mukino coalition iri gukina abaturage barawuvumbuye, nekereza ko ibingibi biri gukora nta mumaro biribuze kuba bigira cyangwa se ingaruka biribuze kuba bigira kuri M23. tuza gusubira mu masaha ari imbere, ndaza kubagezaho amakuru yo mu mujyi wa Goma. Ntago mberuka rwose ntago mberuka kubakatisha mu mujyi wa Goma ngo babwire uko bimeze, ariko ngira ngo inkuru zaho murazizi, ni amasasu abavuga ijoro ryose nk'aha muri Burengo. Isasu ryaraye riririmba, n'ubwambuzi bwa coalition ya FARDC burimo Wazalendo. Nta zindi nkuru ziba ziri muri Goma mw'abantu mwe uretse izo nkuru z'urugomo, uretse izo nkuru z'amasasu arara ari kurasagurwa cyenyeji, nibyo ngibyo biba biri mu mujyi wa Goma. So ngayo nguko rero mutwemere duhinira ahangaha, ahubwo tuze gusubira mu masaha ari imbere. Nje ndi Ritadi Kedi, bye bye.